Pozdrav, dragi ljudi! Sa oduševljenjem vas pozivam na radionicu Alhemija bogatstva koja će se održati u Ljubljani 6. aprila. Ova radionica je savršena prilika da otkrijete svoj lični odnos sa novcem i kako da kreirate jednu totalno drugačiju budućnost. Radionica uključuje puno toga. 3 stvari koje ćete poneti sa sobom je da ćete dobiti zaista fantastične praktične vežbe koje će vam pomoći da otklonite blokade u vezi sa novcem. Dobit ćete meditacije, fenomenalne meditacije za povezivanje sa energijom bogatstva i radit ćemo naravno i povlačenja energije. I bonus i fenomenalno su te interaktivne sesije koje ćete vi raditi, a ja ću tu da budem za vas da dobijete personalizovane savete. Ne savete kao savet, nego pitanja koje će vam otključiti baš to što fali da imate totalnu jasnoću. Sa radionice idete sa bogatstvom alata, puno energije i naravno lakoćom, radost i slavlje. Dobrodošli!